Chibai ule Jun ni khatsang ni som ni paruk ka niya Iran le US buena kal chaume ka inbe na athleng le tange nge a US President Donald Trump po hital buai chauta ni berin na langa inbiak na lakal mek ma se ral thuam manga inbe na hi athleng chau zeu zeu tareng maya indona na sa jok hi athleng le lawang ti soi thei ani lo Trump hi opposition Democrat lam hi chuan lo be po ni se hei hi chu khovel ram tin dana niya thil ni phungani ati thei ma se an ma ni party Republican atang ngai point be na atok chho na sata hle maya ama po hi amang ang deuh nge ni thu social lama po thu chuate aron siama tin Middle East buai na hi chu US President in Thandona pianga an aw la hi ni ve hrim hrima ma se atak taka Iran beidu anom lova US President Donald Trump hian President kalto dangten in thana aw la an man thin lo ni fo ma se a indo na kalpui ang zonga anti du lo ron kalpuin tuna hian atal boi chaumek ni en mithiam te chuan an soya he indo na hi to play thailo ani chho an hlau ta hle ni cricket si India rama infiam na hlok le tin tak tak ni tangia zaman po telvena nia haron telvero le voin hian in ziak lutla epi download chuan cheng zan hi athloni ni dongang tuna hian poisa da lutla jili spin zaruk athlonin idonga chubaka slot game a athlonin voiza thum somnga tuai vir turim hubokang tuna hian poisa da lutla athlona tuai vir dur zan hi somriat in huang voin hian poisa da lutla dg slot game a zathum somnga tuai vir turim hubokang cricket season la kartin iPhone 17 Pro Max dong thei turin lo tel vedom nia nitin challenge te tifel la kartin loman cheng sing khat sang ni za sari ba ka jili athlona spin tur sang khat za som thleng an lokro cricket soron tel ve tura mitang isomani chuan sa somnga affiliate muang UPI le bank transfer mangin rang le him takin poisa da lu le lak so hi ti thayani US President Donald Trump chuan inrem na thu thlung khau jok har sa jok chu Iran lam ngai to turin na thon let le ta Trump chuan thu chasiala pos asiama Iran hian inrem na deal siam chu andu tak zetani chu inrem na chu America USA le athurual puite tan thil thatak ani don Iran nena inrem na thar siam na tura kan thil put lian ber red line chu Iran in nuclear ral thuam asiam ngai lo na turani Iran in nuclear ral thuam an siam ngai don lo ti hi riat puina kan nei ngai turani inrem na siam tura man mo vut vut angai na chan ka hello ahun taka chau thutluk na ka siamang Democrat le Republican mi then khat ram mangai na nei lo mel tak tak te chuan ka na tho le in biak na negotiation kan kalpui mek chu anti boyani politics a thiam na tak tak nei lo te na ma kan son chak lo awanga lo phun se reng te indo ture mo indo lo tur anga lo soi thin te chuan malak na anti har sa zual le ni in atar lang Donald Trump chuan ama soi sel tu te le mi pui te chu ha dam deuh le ngai ngam dewa lo thumai mai turin a khila ato pa chuan engkim a thavek do ne hun danga po thil a thale mai zela lom ti in mi pui te thamuan na thuwa soi bokani heti lai hian Iran lam hruai tu Abbas Arak chi chuan inrem na chungchang chu ngai dan mai ani atia Trump chuan US Iran Memorandum of Understanding MOU draft chu siamrem amendment adua chumia chuan nuclear thutiam le Strait of Hormuz chungchanga thu khau jok mantel adu thu atar langani Iran Foreign Minister chuan inbiak na alakal renga inrem na chungchanga soirik omte chu ngai dan phua chop le soilok ve mai alani thua soyani Iran nena inrem na tur MOU draft an siama US President Donald Trump an Iran laka athil phu thar le siamrem adu te chu Iranin an nuclear ral thuam siam na atana an uranium kholkhom enrich uranium stockpile chungchanga thutiam an nei reng chu chiang le khau zo ka zia lu adua abik takin US in hethil material an lak sak tur chungchanga an hun bituk timing le akal mang chu riat chian aphutani Iran hian nuclear bomb an siam ngai lo na tur thu le US in Iran laka aphut chu Iranin nem het turin aphut bokani longve wak ta na poisa choi lo le har sat na siam lova Strait of Hormuz hon ngal ani theinan thu khau jok man aphuta Iran thu nei na le longkal vela tanga chia lak sak na tura Iran ruah man na omte chu lip fek tura thil an ni
Iran chuan an ram poisa an thlen sak frozen asset US dollar billion som ni pali hu vel chu in rem na an zia rual ruala tha zalen turin aphuta ma se Trump pale atim te chuan in rem na len chua ma a poisa pek chua ngal ngot chu an du lo ram dang rem na li sak sanction relief yan mi pui ta laka soisel na athen an hlawa wangin Iranin an thutiam zong zong an zom masak phot an phut thungani hetianga Trumpan siam rem na amendment athon let nu hian Iran lam hian thutluk na an siam ngal mai bik lova an ma ni lam point siam rem ve an du nual thu an ron soi chuak ve bokani Kuwait ram chunga siren arina sa le a tual chung thona le missile ron kalte chu Kuwait air defense invent na chuan an lo kap thanwal bok US sipai te chuan tukin zinga khan Iran rama radar le drone thunun na mun pui control site te chu an bei thu an soi le ta a he thil hi kar masa kar top lama Iran lamin American ho MQ-1 Predator drone pakhat an lo ka thak wanga chan let na ani Iran sipai Revolutionary Guard te chuan Irna News Agency kaltlangin thuchwa an siama US sipai te hian thiar kar pakhata inbiak po na mun telecommunication tower an ron bei thu le thung rulin an chang let ve ngal ti an soya ma se an bei na mun chi ero an thupri ani Kuwait thu nei tu te chuan tukin jing ma taka khan an ram chunga ron lutum drone le missile le chu an air defense mangin an lo kap thla ti an soya he in be na hi tu pol ma in an ti ani thu an la ron nem het chi alawa in be na kalmeka Iran ani lo chuan Iraka Iran thlop chiit helpol te chetna ni nge yarin ani Iran sipai Revolutionary Guard Corps te chuan tual chung chanchin bu irip kaltlangin Iran ram chung sop tura US sipai te mantrin airbase pakhat an be hlotlin thu an puanga he thil hi US Central Command CENTCOM ten Iran rama goruk le kesam ai le na drone control site le radar te an be nu loka thengani CENTCOM chuan international waters chunga thok mek US MQ-1 drone an ka thak wanga ma ni invent na strike nei an ni thu exa an tar langani US Secretary of State Marco Rubio chuan Lebanon President Joseph Aoun le Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu te chu in rem na kong zongin abekwala US ruaman nam masabera chuan Hezbollah helpol ten Israel an be na song an top masapotanga Israelin Beirut khopui an sop zui ri bik lowang Lebanon President Aoun chuan he thil hi thobviau ma se Lebanon Parliament Speaker Nabi Berri ero chuan alo nola Israelin an be na ti top masazok turin aphutlak thungani Iran Chief Negotiator Mohammed Bagar Galibaf chuan United States hi rintak ani lo thu le Iran mi pui ta chan vo le dik na hum hal ani ma chuan eng in rem nama an pom don lo thu a soi chianga he thil hi US President Donald Trump an in rem na tur thu thlung khau zo a thon let nu loka a soi ani Trump ma chop per chu Iranin nuclear bomb an siam na tur dan le indo an tana tanga Iranin a khar tak Strait of Hormuz hontir le ani Trump chuan afanu lara Trump nena nuclear manrua an siam lawang ti hi kadu ber ania an ni point an pom to mele ti na soibokani Iran indona thathum zetarei o to hian riat lokarin khovela oil man le sumdon na kong lian rang ahok chawmeka Israel chuan Iranin athlop Iranian beket Hezbollah helpol te beilet turin an sipai te chu Lebanon chung thuk zoka lut turin thuwa pea United States chuan Israel le Lebanon te inkar in beina ihniam hret turin ruwa manna asiam thungani Goldman Sachs sumdon na lian chuan China le Europe rama oil mabona atlak niama wangin kumin quarter lina fourth quarter a hian oil mantur anlo hisap lok to chu ahniam pha ve thei ti na soyani voin thotan ni khan khovel puma crude oil man chu za a pahni aya tam hretin asang chhole ngala he thil hi Iran le US te anin be ton le nu le Israelin Iran thop Hezbollah helpol beitura
Lebanon chunga thuk zokalut tura an sipaite che chuak tura thu apek nuwa oil man hi to le ta ni US crude future chu US dollar ni le sen som ni pakwa za pahni point paruk pahnian asang chowa barrel khat US dollar somriat pakwa le sen som ruk panga ani le to ni Brent future po US dollar ni le point bial panga za pahni point pahni panga in asanga barrel khat US dollar som kwa pathum le sen som pasari atling to bokani Axios media athok pakhat chuan zirtop ni khan exa Iran ho chuan kar masalam khan he tui pui konga hian mine tui chunga bomdang anda le man ni in na soya he thil hi US Defense Secretary Pete Hegseth bomda bel le ani chuan inrem na bo chiat na ani ang ati nu loka thleng ani bokani Strait of Hormuz si khovel oil le gas thon chua zong zong mun nga athana mun khat vel kal tlang na mun ania February tha a US le Israel ten Iran an be chana tang khan Iran hian he tui kong hi alo khar mak to ani Iran chuan an rama be na lo thlen tu mun ma base te an be le chu mani inven na dik tak lawful self defense ani antia Kuwait ram chunga tanga missile le drone manga be na athen nuwa Iran Foreign Ministry thupuang tu Ismail Baghei chuan Iran ram be na tura an man an mun ma le bungrua be sen asset telaka hubalak chu Iran dikna chan wawani ti asoyani Baghei chuan exa ram rang te hian an ram chunge mo an nei ram te chu ram dang be na atan man phallo turani ti hi khiat puina le dan anga bo phurna an nei ani ti en na ziaka Iran ho tu hian European Union EU chu adu thana nge thinrim thar le thut angin na pu boka EU hian an rama US mun ma atanga be na laka Iranin mani inven na dikna chan vo amang adem na chu ver therle ngai to na tlem thak takani ati Baghei hian EU thu chua engber hinge asoi ti soilang lo ma se nitlem te kalta khan EU diplomatic service chuan Iranin Kuwait abe na chu dem na thu chua siamin Kuwait ram thu nei na nek chep na le tual chung wan na le inrem na atana lau om lian tak ani thu alo soito ni Wafa News Agency soidanin Israel sipai te chuan ral thuam manga Lebanon an lu chua na chu chun zomin nizan khan Hebron biala tangin mi pali an manani Burga khwa naplas mar thanglama mi chu lu chua vein Palestinian mi pahni an mana an bula beita khwa a chuan an vegetable market laili takador te chu an ti chebokani naplas kho chaklama askar refugee camp lui lu chua ani thu po hiatani Netanyahu chuan Israel sipai te chu Beirut kho pui chung da hi biala firfiak mun pui te be turin thuwa pe a exa athu po sa hebe na hi Lebanon Hezbollah te na inka hai ceasefire voi tam tak an lo bo chiat thin wanga chan let na ani thuwa soyani Lebanon National News Agency NNA chuan ram chunga Israel be na awanga nun na chan an pun bel thu asoya NNA chuan Lebanon chimlam kho pakhat braika a Israel drone be na awangin mi pahni anthia abu naya tol khwa Syrian mi pakhatin nunna achan bok ti asoyani chutiang bokin litani lui mar lama om kafarsir khwa nizan lama be na thlenga wangin midang pathum anthi bel bokani Shofan Centera Executive Director Colin Clark chuan Al Jazeera thilin Iran tan chuan Strait of Hormuz man ro chak tak ani thuwa soya Iran mi te hian hei hi antana ne nak na huai tu winning card ani ti am ria tin Clark chuan a soi Iran hian Gulf ram te bein tuipuya bomle khol ranpa ngai lova ka chua mai thei chi missile shoulder fire missile dara puta mi pakhatina ka mai thei te mangin helai hi an khar theya chu chuan khovel pum sum don na global economy ati chevek theyani ati Clark soidanin hetiang thil thleng thei hi zirchian na satak lo nei to ania angong chua tur engkim po US National Security Establishment chunga fiat thiam sa vek ani to
he thil thleng thei hian ngong chua rang second and third order effect le chung laka filim ngai na tar lan na report le kha te chu warehouse pakhata akhat hialang ati Iran tan chuan he tuipui hi man ro chak tak nuclear ral thuam man aya lo om tlem zok si ani ti en a soya nuclear ral thuam i man chuan boruak dang lak mun la om taka ilut ti na ani ma se helai tuipui kha ringot hi chu engtiklai poin Iran hian anti reng the ani ti en a soi fi ani Center for International Policy Senior Fellow Nigar Mortazavi Soidanin Trump hian Iran nena anin do na chungchanga hian Republican le Democratic Party laka soi sel na satak ama chon meka party pani chunga hian ngai dan in anglo a umve fe ani tin Mortazavi chuan Al Jazeera arhila Democrat jinga then khat chuan he in do na awang hian Iran thu chuak chu achak zoka atanga US ero achezo kani tin an soi sela hemirual hian Republican Party chunga po America First amma sabera America ti ngai dan thlop in do na lu chil vut du lo pol te po anlung ni lo hle ani Mortazavi chuan Iran be na hi Middle East sarkar sipai te dem chunga ama ming lo var lian tu President tan chuan thil in rem lo le amma a athu zia ne na in kal fit hathak ani thuwa soya American President tlingto phot chuan Middle East in do na top thailo ti top hi an campaign thupui bera an mangzia thina tun sarkar phei hi chuan voi ni ngot amangani Trump President Trump masale tuna hetiang in do na te hi in do na athak le omze nei lo le engma sot na nei lo ti in an lo soi to thina ama le ama po remna siam tu President of Peace ti in alo in chal to a ma se tu na chuan in do atile si chu ni hi ati Benjamin Netanyahu an Iran be tura ruwa manna alo chop chua to thin kha Trump ma US President lo om to zong khan an lo nol vek to thungani President kal to tu ma khan in do tura malak kha an lo thangai lo a chan chu mi zong in hei hi ol sam taka pal tlang mai chi ani lo ti le mel machak lo paper tiger an ni lo ti Iran hi an riat vek wangani iwa be chuan an ron be let ve ang che ti hi an revek ati ti chuan remna siam tu President kha indo nalalpa President a changta a engma lo chua nei si lo har satna thar tam tak siam bel boxin ama lamatanga thil thalo a in siam chop laka atang ta ani chumia chuan ama party le akhing pui opposition telaka soi sel na atok ta chuk mayani ti ena soyani soi to angin United States chuan tukin jing khan Iran sipai mun puite an be thu hi an soya Iran Revolutionary Guard point thotan ni hian chumi channa atana US sipai te mun pui pakhat an be let thuan soi ve boka US Central Command CENTCOM chuan exa Iran tuipui kam Gulf Coast an be na chu Iran sipai te na khovel huat tuipui international water chunga vakvel US MQ-1 drone pakhat an lo ka thak wanga channa ani thuan soya CENTCOM thu chua US fighter jet te churang takin an thok chuaka Iran air defense te ground control station pakhat le tuipui lai lia long vevak te ta na lo om thei drone pani te chu an vati chia ani tin CENTCOM chuan asoya in ka hai chung hian US bungrua le ham that na te chu an hum hal zel tur thu an soi bokani Iran Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC chuan voin thotan ni khan Iran chimlam be ani wanga chan na atan US sipai te man thin airbase pakhat an be let thu hin soi ve nga la ma se amun ero an soi lang lo hemi nu hian Kuwait ram US mun puilian tak om na chuan thotan ni khan an ram ron be tu missile le drone te lodang turin an air defense system te an man thu le ram chung mun ranga ral kheldar siren arik thu an tar langani Trump hian November tha a congressional in than a thlen ma hian Strait of Hormuz hontir le a America a oil man
ti tlom atum meka achan chu mi puite thilman to lutuk awangin anlung ni lo to hle ani BBC verify chuan satellite thala katanga Iran be na awangin US sipai mun pui som nia chiatna na satak athleng to ti atar langa indo chana tang khan Iran sipai te chuan United States sipai mun pui te voisom ni zet ati cheto ti BBC verify chuan satellite thalak le video rang anzir chian na atangin alanga hei hian ram pahni te indo na turu dan chu sarkar thupuan ain anasadai zok ti atar langani February thlato patang khan Iran hian Middle East ram pariat chunga US mun pui poi bo tak tak te alo be to a chu chuan thlo theina tui da khom na mun te radar poi mo tak tak le hiam na sang ber manga siam air defense system te ti chia in dollar makta duai tam tak hu chiat na athenani thathum kalta chunga US le Israel sipai ten Iran le Lebanon an be na chan na atan khan Iran chuan US base le sipai mun pui in trom te alo be let to a Pentagon soidanin he indo na apningatan Operation Epic Fury an man tira tang khan Iran chung mun rang sin khat le sang thum chuang an be to a Iran Supreme Leader Mustafa Khamenei chuan thotan ni khan an sipai te US mun pui te ti chetura an hlotin na asoi war hle a Middle East bial chu American sipai te tan mun him ani to lo thua soi bokani UAE a ruwais le Al Sadr Air Base ate chutiang bokin Jordana Muwafaq Salti Air Base ate thiam na sang bera siam anti-ballistic missile battery system het pathum zet achia ani he het battery pakhat siam nan hian US dollar billion khat zet an seng ral thin ani BBC verify chuan satellite thalak dang bangin heng ram rang Saudi Arabia UAE Qatar Kuwait Iraq Jordan Bahrain le Omana US mun pui chiat dan te chu an chui chuaka an thupuan ain apuna thil thleng dik taka chuan an mun pui som ni pariat te chu a chhezok hial theinin analyst then khat chuan an soyani Iran be na hian US refueling oil thun na le in en thi thlai na thlo theina surveillance aircraft te ati chena sa hle a ral thuam manga an ka na pop le thlo theina chia te chu satellite a mu theiani chumi jinga pakhat chu US dollar million jasari manvel E3 Sentry surveillance plane ani Kuwaita Ali Al Salem Air Base chuan thlo na tui check khom na fuel storage bunker thlo theina da na le sipai te chen na mun te achia a kem Arif Jana ero satellite kaltlanga in biak po na call communication hardware te achena sa lebok Pentagon in may tha achut dan chuan Operation Epic Fury sen so zong hi US dollar billion som ni pakwa zet ating to a sumtam tak chu chiat na theng siam that na le call chia thak na ata na man ani Democrat lamero chuan hei aya tam dai hi ani an ring thung hemi nu hian thlo theina somli pani F-15 le F-35 fighter jet te MQ-9 Reaper drone somni pali le A-10 attack plane acheto bokani Samson Center think tank analyst Dr. Kelly Grico chuan Indotran tir khan Iran hian missile tam tak arwala ron kap chuakin sipai mun pui te kha an ron chim nan chiam maya ma se ni tlem te nuwa khan an chet dan thakin missile tlem zok ma se an bitum fia tak mun poi mo chau an ron be ta thungani ti en asoi fia MAIAR analyst pakhat chuan US sipai te khan Indotran tir khan Iran kha an zuam sual dewa chuwangin Iranin drone le missile manga an mun pui aron lu chua ma khan an thlo theina te kha an lo son chuak man lova an cheboi man le ni in asoibok Iran Supreme Leader Mustafa Khamenei chuan America hian hebiala hian sipai mun pui din na atan mun him an nei to don lova ani telin an din mun hluya tang khan an hlatial tial don ani ti in athu arum hle Dr. Griso chuan tundin muna US
Iran in ka hai olsam taka thia thei hi achiat le vai chuan US sipai te tan an mun puite chan let na tura tho chua na tur interceptor an nei tlem to awangin an din mun a hlau om to hle don ani tin a soi bokani US President Donald Trump chuan Truth Social fake news CNN chuan voin khan anti fo dan angin kan Iran nuclear deal la khan nuclear chungchang engma soi ani lo atia thudik taka chuan Iran hian nuclear ral thuam an nei tur ani lo ti chiang takin a inziak ani chuta chiang le thuk jok le sei takin nuclear kai noi thil rang te soi zui ani bok dik tak chuan chu in rem na tang pui chu ani jok ma CNN le fake news media dang tam tak te hi low rating chiat na thlen pui tu an ni how to thar ownership nei ma se an chang kang chho to chuang lawang ti in US President Donald Trump chuan CNN chu dot puanga puin aron soi selani Irana internet a omle to a sarkar thilti tam tak an thup tlat te chu an ron pho chuak ran ta a indona awanga thil thleng tam tak kan hriat lo te po aron lang zelin arin omani Mizoram sarkar chuan passenger phurchi lir thei rang Mizo taxi online booking application mangtura ati chu taxi khalpo rang ten man lo ni se tin thu chua intro man siam Mizoram Taxi Association MTA Aizawl Two Wheeler Taxi Association ATTA le Aizawl District Auto Rickshaw Owner Association ADA ROA Huai tu thu khom chuan Mizo Taxi online booking application hi manglo turin thu chua introm hi an siama thule omma chu application download lo tur le inziak lut lo turin an member te an hriat tirani STA thu chua tarlan danin Mizo taxi owner kalpui tura hian taxi te in registera registration ti mana kumtin cheng zaruk cheng sang khat te choi ngai turin thu a chua hemi chungchanga hian passenger phur lir thei khaltu te chuan man choi ngaya application mang tura in register angai chu tha anti lo thu an thlen to ani he application hi mipuiten red dik taka taxi te rickshaw te kan man theina tura ta na sarkarwa man na ania Facebook vela in hialna a chok chuak tam le to hle maya mipui tam ber chuan hetiang ang thil man ani tur hi tha anti maya a chan chu taxi man te two wheeler taxi man te tin rickshaw man te thleng mai poin a to lutuk hi mipui rokna ani an du danin red an siama hetiang anga kan tlan chin zela kan choi tur kan threwe zel thei tur hi kan dikna chan vo ania hei hi man ngei chi ani ti po anom ve bokani ka lai pui chuan poisa not paper currency man lai aya dai rei jok tur plastic kemo polymer manga siam poisa not ti chua chu Patna le Mumbai a board meeting a proposal siam ania he malak na hi Lok Sabha a zona achana Finance Minister of State Arjun Ram Meghwal chuan anem heta plastic manga poisa not siam na manrua material te po la kontran ani to ti asoyani RBI Reserve Bank of India hian plastic poisa man mai hi alori ruang to thina tun ma a anlo ruah man to angin cheng som not luk leding on khat chu India ram khopui rang panga Kochi Mysore Jaipur Shimla le Bhubaneswar te field trial nei masak tura ti ani he plastic poisa not thar hi kumnga chung vel tal man thei tura rin ania olsam taka chiat theina laka ahima bal laka ahim bok hei ba ka hian poisa lem siam tu te laka po ahim hle don ani sarkar chuan he poisa not thar siam chuana konga fello aum lo nan le a that lo na mu chua ani lo nan khol thar ba ka training kalmang thar te po arwa man me kani hetiang plastic poisa hi khovel puma ama saber turin Australia chuan poisa lem venan alo mang to ni